teman ondel-ondel. Hari ini kita akan makan keripik pisang. Abang PI suka makanan manis kan? Suka, Po. Oh iya, teman-teman yang belum subscribe dulu ya. Makasih. Karena Abang PI suka manis, mari kita cobain bareng-bareng. Wow. Kita peduhin dulu ya, Bang. Biar kayak orang-orang lagi mukbang itu ya, Po. Kayak Abang Tan Boy Kun. Oh, Bang PI. Nah, teman ondel-ondel mau ikutan makan? Nih, kayak gini modelnya teman-teman. Diselimutin gula bolak-balik. Kelihatan kan? Gulanya tuh yang warna putih-putih itu. Mari kita coba. Jangan lupa baca bismillah ya teman ondel-ondel. Bismillah. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Ayo minum dulu bang, biar nggak seret. Alhamdulillah. By the way, keripik pisang di kampung teman-teman namanya apa ya? Tulis di komen ya guys, thank you.